10 sekund. Ajde, srećno! Tudi prva vrsta ne pomaga. Pedala. Mogu malo trenirati. Da manj šprinter.
Dajmo menjave. Koliko gremo? Koliko gremo in koliko dva? Na minuto, po moje. Imate na kilo? Kilo pol? Ja, ne vem.
Prav pet,
še en spust, a ne? Ja, vajem, ja. Kako si je? Ja.
men young Tito. Tu je sprint. Dobro. Questo presidente.